درود با شما ایتی آموزان. تشکر زیاد که با کانال ما پیوست شدید و چگونه که میبینید ما الکی 40 نفر رو انجام میدیم، یعنی 40 نفر میخواهد که قسمی یکی از لایه‌های ایتی آموز شود یا اینکه بزرگترین جامعه ایتی برای تمام تاجیک زبانان سیاره شویم و سپاسگزارم به هر یک کسی شما 40 کسی که پیوست شدید. من با شما در این کورس نشان میدیم چگونه تهیه‌گر موبیلی شوید. یعنی تهیه‌گر موبیلی آدمانی رو میگن که برنامه میسازن برای تلفن های موبیلی رو، برای iOS، اندروید و بله، یعنی همچون برنامه ساز. و این رو به زبان تاجیکی ما میگویم تهیه‌گر موبیلی، به زبان انگلیسی میگویم موبایل دیولپر. و در این کورس که من تقریبا طول 3 ماه اخیر کار کردم در بالایش، من با شما نشون میدم چگونه نصب کردن باید گیت، VS Code، اندروید استودیو، چگونه هم ماشین های ویرتوالی خود رو نصب کنید در داخل اندروید استودیو، چگونه بله یعنی اولین برنامه موبیلی خود رو سازی، چگونه آیکون سازی، چگونه رسم ها رو گذاری در داخل برنامه موبیلی خود، چگونه تکست نویسی در داخل برنامه موبیلی خود. و امیدوارم که این کورسی که من با شما ایجاد کردم پسند میآید و اگر که آمد از شما خواهش کردم می شود که لایک بذارید، کامنت نویسید. بعد دوستانتون را ممکن که میخواهند که تهیه‌گر موبیلی شوند در کامنت نویسید که همین کورسی که ما آماده کردیم کجاش تنقیصی دارد و شما میخواهید که دیگر گونه همون جای رو بینید. شاید که با شما طرز صحبت کردن ما پسند است، شاید که با شما یعنی گرافیک هایی که ما آماده میکنیم پسند است، شاید که طرزی که ما همون کورس رو ایجاد میکنیم پسند نیست و شما میخواهید که عوض شود، لطفاً در کامنت نویسید. ما آن رو با این نوبت میگیریم و در ویدیوهایی که در آینده میسازیم میخواهیم که این کارها دیگر یا اینکه این خطاگی ها دیگر تکرار نشود. صبح خیر سو عزیز، این زمان ساعت 7:30 است و ما از خواب خستم و با خلاصه آمدم که نوار کنم. چرا من نوار کنم؟ نوار امروزه ما درباره اون است که تو باید خودی حاضر اولین برنامه موبیلی خود رو سازی. یعنی چرا که تو باید خودی حاضر اولین برنامه موبیلی خود رو سازی؟ یعنی تی سوال آدم میتونه هی ریزو چرا ما باید این زمان برنامه اولین موبیلی خود رو سازم؟ چون که زمانه چه طلب میکند. من میخوام که وقتی که تو انا همین اولین درس ما را دیدی و الهام تو بیاید که شاید که برنامه نویسی، شاید برنامه سازی که دنیا را عوض کند، شاید که بازار تاجیکستان را عوض کند، شاید که یکی از دیگر گوگل ها میسازی یا که یوتیوب یا اینکه فیسبوک، شاید که تو باشی. و ماست برای همین ما امروز این درس آغاز میکنم. برای این درس آغاز کردن ما در همگی دو چیز لازم است. اول این قهوه، اگر قهوه نداشته باشی رو خود حاضر قهوه آماده کن و دوم این کامپیوتر. تمام تنها ما دو چیز لازم است. اگر که داشته باشه هر دو این رو آغاز میکنیم. میرویم در براوزر پسندیده خودمان و از چاله که میبینیم ما در نویسگی ما چی لازم است. این ما باید فلاتر آموزیم، VS Code است آموزیم، نصب کنیم VS Code نصب کنیم، گیت نصب کنیم، اندروید استودیو را و یعنی براوزر خروما. خب شما از این مرا میتونی گفته که هی ریزو چرا ما که باید کار کنم؟ من خلاص تو پرسیدم میتونی که هی ریزو چرا ما باید فلاتر آموزم و ما شما دو انجام میفهمم که چی است فلاتر و چرا ما باید او را آموزیم. فلاتر این کراس پلتفرم است. اوکی، این وقتی که اول مردم برنامه می نویسن برای اندروید باید لازم بود نه آموزن زبان برنامه سازی جاوا، این زمان کوتلین. اگر که باید لازم بود که برنامه سازن برای iOS باید لازم بود که آموزن سویفت یا اینکه سی شارپ. و باز اگر مردم میخواستن که برنامه نویسن برای ویندوز باید لازم بود که آموزن پایتون یا اینکه ویژوال استودیو یا که ویژوال بیسیک یا اینکه دلفین یا اینکه دیگر زبان برنامه سازی را. و در سال 2018 گوگل با خلاصه اومد که هی میدونه چی؟ بیا یک فریم ورک سازیم که یک کد نویسن مردمو با همون یک کد بیس در داخل یک کد، در داخل یک قوطی کد برنامه نویسن برای همه اپراتیون سیستم را. برای مثال این زمان با یاری همین فلاتر تو میتونی که برنامه نویسی برای اندروید، برای iOS، برای لینوکس، برای براوزر وب تو میتونید برنامه ساختن، برای ویندوز، بله برای همه اینها رو میتونید با یک کد بیس در داخل یک قوطی کد برنامه نویسی. و ما برای ما امروز صحبت میکنیم، یعنی استانوف که نصب میکنیم فلاتر و برنامه VS Code صحبت میکنیم دربارش و با صحبت میکنیم درباره گیت. بیاید یک بار از اول از فلاتر رویم. خب و برای این ما لازم است که
браузера кушоем, фасон нависем download Flutter. Хоб, install Flutter нехтарыш ва дар болои ин зер мекунем якум суроға ва интихоб мекунем. Барои мисол кадом намуди оператсиони системаро шумо доред. Ма ки айни замон оператсиони системаи Windows ки дорум, ҳамин аст ва ма чӣ кор мекунам? Windows насб мекунам. Барои ин ма меравам дар болои Windows зер мекунам ва дар болои ана ин зер мекунем, чӣ гуна ки мебинед Flutter Windows for Seri 10.05 бла бла бла. Дар болои зер мекунем, бум! дар инҷа сейв мекунӣ, сейв маънои сахранӣ кардан. Вақти қаҳва нӯшидан то вақте ки ин скачат ё ин ки даунлоуд мешавад. Хоб, айни замон интернети ма ки баландсурат аст, бояд ки ин скачат шида бошад ё ки борбардорӣ шуда бошад. Бале, ин аллакай Flutter скачат шид ва мада лозим аст ки равам дар диски 3, пас он тарафи дасти роста зер кунам, пас он new маънои нав, агар ки англиси надонӣ бояд бори ёфтам рав англиси омӯз. Ва folder маънои папка ва дар инҷа менависем CSRC. танҳо як папкаи нав мекушем ва номашо мегузорем SRC. Тамом, хоб, гузоштем. Ва баъд аз вай меравем дар болои download зер мекунем. Пас он дар болои анам папкамон як бор зер мекунем, дар тарафи дасти рост ва extract all ва browse зер мекунем. Пас он мода лозим аст то ки бале оз бемайра и тарафтарак берум. Хоб, мода лозим аст то ки анаму папкаи наве ки кушодагимона ёбем. Чӣ ки мебинед SRC ва this select the folder, чӣ ки дид интихоб кардем дар инҷа ва бале ина интихоб кардем ва тугмаи extracta зер мекунем ва камтар интизор мешавем. бале coffee break. То вақте ки ин extract мешавад, мода лозим аст ки равем VS Code скачат кунем. барои VS Code скачат кардан танҳо менависем VS ва менависем code. Тамом, аллакай мебине аввалин суроғара зер мекунем. Пас он download for Windows, чунки ма ва айни замон Windows дорум ва барои Windows установка мекунам ва тугмаи save зер мекунем ва чӣ мебинед ин бале скачат шуда иста ё ки борбардорӣ шуда истода аст. Хоб, бале, аллакай инҷа дар борбардорӣ шуд. Дар болои ин зер мекунем дубор ва пас он камтар интизор мешавем. Хоб, пас он I accept маънои ура дорад ки ма қабул дорум ба ҳама қонунҳои ширкати афсонавии Microsoft. Тугмаи next, танҳо next. Бале, next мода лозим нест дигарош ва wait back. бале, next install маънои установка кардан ва хоб олудум, чунки нав аст хокестум. Якчанд 3-4 дигар қаҳва лозим аст. чӣ ки мебинед аллакай ки насб шуд, аллакай ки VS Code дар Windows мо насб шуд. Finish зер кардем. Хоб, мода дигар инҳо лозим нестанд. Не, оз ядақал ин бояд ки ба охир расад. то вақте ки ин ба охир мерасад, мода лозим аст равем бо як барномаи дигара скачат кунем. чӣ ки мебинед дар Notion, аллакай ма Flutter скачат кардам, VS Code скачат кардам ва дигар ин Git аст. танҳо дар Google менависем Git ва тугмаи бале аввалин тугмаи download зер мекунем дар болош ва Git for Windows, чунки мо Windows истифода мебарем. агар macOS истифода барем дар болои macOS зер кун Linux ва мада лозимае ки 64 бита равам Windows setup. бале 64 биташа мерем. хоб, дар болои аввал зер мекунем save ва бале, чӣ ки мебинед ин ҳам аллакай скачат шид ё ки борбардорӣ шуд. не download. бале, Git, дар болои Git зер мекунем, камтар интизор мешавем. тугмаи yes, next. Would you like anyway? Yes, next. бале, next. бале, ино туда лозим нестанд. Install. That's it.
танҳо интизор мешавӣ. Танҳо интизор мешавӣ ва ҳозир мебинем ки кани папкамон корша тамом кард ё ки не. Ҳозиам экстракт кардестай. Намедонам чаро ин қадар вақт гирифт. Аммо бале, ҳамин хел аст. Ва гитам борбардорӣ кардем. Айни замон навбати Android Studio аст. Ва чӣ хеле ки мебинед гитам установка шид. Finish. Ва пас он мада лозим аст ки айни замон равам бо дар браузер. Ва дар браузер нависем ки Android Studio. Ва дар болои Android Studio right now худи ҳозир мегӯяд Android Studio-ра борбардорӣ кун. Дар болои download зер мекунем. Dismiss. Ба ҳамаи қонунҳои Google ҷон розӣ мешавем ва тугмаи download for Windows-а зер мекунем. Save мекунем. Пас он интизор мешавем то ки бале download шавад ё ки борбардорӣ шавад ё ин ки дигар. Хоб, чӣ хеле ки мебинед аллакай CRC, яъне дар local disk дар C ва дар борои папкаи CRC зер мекунем ва аллакай Flutter дар инҷа ҳаст. Хоб, афсонавӣ. Дигари қадам ин аст ки мо бояд ки ина дар Windows мон пайваст кунем, яъне Flutter-а барои ҳамин мода зер мекунем дар барои мисол озя дақиқа ма шумо нишон медиҳам. Меравем дар болои search, окей, менависем and the system environment, окей? And system environment ман намедонам ки чӣ мешавад ба забони русӣ. Агар ки шумо Windows-и русӣ дошта бошед, ман намедонам чӣ аст, аммо инимадам ин аст. Хоб, ёб англисиро омӯз. Windows-та англисӣ кун. Мекушоем дар бораи environment variable зер мекунем ва пас он дар ана инҷа дар ҳастаи тугмаи path. Хоб, дар болои тугмаи path зер мекунем ва инҷа дар edit ва пас он мода лозим аст ки як бори дига дар болои new. Хоб, пас он дар болои new зер мекунем ва инҷа дар new аст. Ҳамин хел аст. бармегардем ба ҳамун папкаи пешинамон. Дар хотир намонед ки мо айни замон дар download нестем. Ҳозир бес ман биром ира нобуд кунам то ки шумо бале, то ки шумо да яъне шумо фаҳмед ки дар бораи чӣ гап қарор дорем. Яъне дар бораи диски C, пас он SRC, Flutter ва bin. Хоб, омадем. Дар болои анами як бор зер мекунем. Тугмаи Control C маънои копиро дорад. ё ин ки дар болои зер мекунем ва копира зер мекунем. Хоб, пас он бармегардем ба инҷа. ҳозир дақиқа. Бармегардем ба path. Дар болоиш зер мекунем як бор. Edit. Хоб, чӣ хеле ки инҷа мебинед edit-та зер кардем мо ва як бор дига тугмаи new. Пас он анамира copy v ё ки танҳо paste мекунӣ ба ин ва халос. Ва пас он тугмаи OK ва пас он тугмаи OK. Тамом, аллакай кортон бучи дар инҷа. Хоб, ира яъне мебуроем аз уҷа ва мода лозим аст ки VS Code установка кардем. Хоб, Git установка кардем. Android Studio-ра установка кунем. Хоб, бале, яъне замон Android Studio. Вақти қаҳванӯшӣ. Бале, қаҳванӯшӣ ва агар ки VS Code лозима кушом. VS Code агар ки кушоям. Хоб, танҳо мода лозим аст ки терминал равем. Терминали автобусҳо не, терминали VS Code. Ва менависем дар инҷа Flutter. Хоб, version, яъне версияи Flutter-а мо бояд бинем ки кадом версияш ҳаст. ва камтар интизор мешавем. Flutter-а мо мега наёфтем. Clear. Агар ки шумо дарси Linux-и мара надида бошед, равед тамошо кунед дар анами канал. Flutter камтарак ҷо мегзорем. Дута тирера зер мекунем. Version, яъне версияи Flutter-а ва чӣ хеле ки мебинедтон. Хоб, боз бесема шумо да ба қаламу ручка нишон диҳам ва камтарак калон кунем ина то ки не калон не майда будаги созай. Хоб, Flutter version ва зер мекунем тугмаи Enter-а. Чӣ хеле ки мебинед аллакай версияи ина мода нишон додагиа. Агар ки нишон натиҳад
дора ки ашимо установка нашид. Хоб, пасон мо дар лозима ки бо версияи GitHub бинем. Git танҳо Git зер мекунем ва чӣ хеле ки мебинӣ аллакай Git-ам установка шудагиай ва агар хоҳӣ версияша бинӣ менависи Git version ва чӣ хеле ки мебинед аллакай хоб яъне версияи Git дар мо ҳаст. Хоб беҳтарин. Мо дар лозим аст ки ина тоза кунем clear ва мо дар лозим аст ки равем бар Android Studio гуфтесе ки ман мехоҳам установка шидан. Yes please. Next. ва чӣ хеле ки мебинӣ аллакай Android Studio установка шидасай. Ва мо агар зер кунем дар бораи Flutter Doctor яъне духтури Flutter яъне Flutter хиш духтур дорад ва духтур мода мега ки чӣ чизо намерасад ё ки чӣ чизо мерасад ё ки намерасад. Барои ҳамин аст Flutter Doctor тугмаи интерро зер мекунем ва контракт чӣ кор мекунем? Интизор мешавем то ки духтур кор боша бинад ки яъне чӣ гап хабар рафтесай дар Flutter-и мо ҳамин хел ҳаст. бале манам мисли шумоҳо интизор шуда истодам. Аммо интизор бояд нашавем. Кане бинем ки Android Studio установка шид ё ки не. Қариб ки мондай next ва start Android Studio яъне оғоз кардани Android Studio ва бале оғоз мекунем Android Studio-ра. Don't send it манеро ки равона кав маълумотои шахсии мора ва бале чӣ хеле ки мебинӣ аллакай Android Studio ам установка шид ва дар инҷа чӣ мега ако? Хоб Flutter-ра установка кардем Windows version установка кардем Android Studio-ра установка кардем. Хоб Android Studio ҳаст, VS Code ҳаст, connected to device ҳаст, network devices ҳаст. Танҳо мо дар лозимаи Chrome установка кунем ва Visual Studio-ра ки шумо ба фикрам лозим нест Visual Studio айни замон ва агар лозимтон бошад равед установка кунед ва ози ман мерам Chrome download мекунам. Хоб менависем download чаҳроме ва дар болои ин зер мекунем. Пас он тугмаи download ва save. Вале вақт барои қаҳва нӯшидан. Бо гуфтам ки да IT чӣ коре мекунӣ намекунӣ да қаҳва лозим аст. ва мисли бензин аст. Агар қаҳва надошта бошид мошинат намеравад. хоб аллакай браузери Chrome дар аллакай ма борбардорӣ кардам. чӣ хеле ки мебинед дар инҷа дар болои зер мекунам. Yes please ва бале интизор мешавам то ки Chrome насб шавад дар компютери ман. бале хоб бо гуфтесам ки ма дар ҳақиқат ки шодум ки анамин навора кардесам ва ҳей агар ки та писанд бошад анамин навор чунки ройгон аст ягон маблағ ту пардохт накардаси то ки забонҳои барномасозиро омӯзӣ ва ту бояд ина лайк гузорӣ, комент нависӣ, хоб ба дӯстот равон кунӣ, обуна шавӣ. ман ҳаст ҳамин чиёро ман мебинам ва пас он идома метавонам видео сохтана. яъне вин ҳамин хел аст. турам дӯстӣ мекунем, манам дӯстӣ мекунем. яъне ман шумо да видео месозам ва шумо баъда лайк мегузоред. бародарӣ баробарӣ. аллакай мо Chrome чикор кардем? Насб кардем. Хоб ва бармегардем ба VS Code ва я бор дигар тоза мекунем ина. Хоб clear ва менависем clear ва VS Code VS Code не Flutter Doctor ва камтар интизор мешавем то ки кане бинем ки ошнои мо чӣ мегӯяд. хоб чӣ хеле ки мебинед аллакай ҳама чизое ки мо дар лозим буд нависани ма безеб шидай аллакай мо насб кардем. ҳамин хел аст. насб кардем. аммо мо дар танҳо Visual Studio монда ки чӣ хеле гуфтам Visual Studio у қадар мо дар лозим нест. хоб аммо ҳей агар ки туда писанд бошад, агар ки дар ҳақиқат хоҳӣ рав барои мисол установка кун. аммо бо ахотир набуре ки шояд ки дафъи аввал агар шумо установка кунед шумо да бигӯяд ки шумо қонунҳои Android Studio-ра яъне қабул кунед.
ҳозир мо лозим аст ки аввалин барномаи мобили худро чикор кунем созем ва барои ӯ менависем mkdir. окей, аввал тоза мекунем, экрани хита бояд тоза кунӣ. хоб экрани хитамонро тоза мекунем ва менависем mkdir маънои онро дорад ки ҳозир бисем шумо да фаҳмон. mkdir маънои ӯро дорад ки яъне сохтани папка. خلاص папка дар терминал. Барои мисол чӣ намуди папкае мехоҳӣ сохтан ё ки файл мехоҳӣ сохтан, чӣ мехоҳӣ нависан, ту бояд ана ҳамин команда истифода барӣ. хоб менависем mkdir c пасон дута нуқта пасон бале ин аломат ва менависем flutter apps. яъне flutter apps маънои ӯро дорад ки барномаҳои flutter. ҳамин халас ва тугмаи интернет зер мекунем. чӣ хеле ки мебинед аллакай сохта шуд. ҳамин хелам ҳаст. cd маънои change the directory, иваз кардани роҳат ва directory диде дар инҷа c аст. хоб аввал мегинависем c дута нуқта ва ин аломати slash ӯ тараф буда узр ин ва пасон менависем flutter. ҳамин халас flutter apps ва боя борига ҳамо аломати пешина будагӣ мона ва тугмаи интернет зер мекунем ва дар инҷо мо ҳастем ls кунем дар ҳамунҷо ҳастем. хоб акнун ки мо папка сохтем ва ҳозир мо шумо нишон медиҳем ки ин папка дар киҷо аст. барои мисол ман медурам дар болои папкаҳои худам, пасон дар this pc local disk c ва чӣ хеле ки мебинед ин аст ана ҳамун папкае ки мо сохтем дар ин терминал, яъне ин flutter apps. навистани ма безепштай. хоб бале навистем ина навистем. хоб пас омада лозим аст ки ҳей бугум flutter ки ҳам хеле гап мезанем ба забони худаш менависем ки flutter муҳтарам flutter ошнои дӯсти мо flutter create маънои ӯро дорад ки сохтан. ошно соз номи барномаамона мегзорем аввалин барномаи ман танҳо ба забони англисӣ ва тугмаи интера зер мекунем ва халос. тамом аллакай сохта шид. то аллакай барномаи аввалинта сохтӣ. барои он ки фаҳмем ки оё мо дар ҳақиқат ин барномаро лоиҳаша сохтем ё ки насохтем, танҳо менависем тугмаи ls ва аллакай чӣ хеле ки мебинед мо сохтем ина имрӯз соати 7:59 аллакай 8 субҳ ва аввалин барномаи ман. ҳамхелас. хоб танҳо клир мекунем, яъне тоза ва терминала бале камтарак поён мегзорем ва меравем дар болаи open folder, яъне кушодани папка. мо ина сохта будем дар диски c ва flutter apps ва аввалин барномаи ман ва тугмаи select folder ва аллакай кушода шид аввалин барномаи ту ошно. хоб ва меравем дар болои lib зер мекунем. камта майра калон кунем чунки чашмои ман намебинад. хоб камта калон кардем ва ина дар болои lib зер мекунем ва бале зер мекунем пасон main.dart ва аллакай коди тайёра аллакай тайёра инҷа ҳаст. чӣ хеле ки мебинед аллакай ана ҳамин коде ки аз боло аз импорт сар кардагӣ то ба яъне поён омадагӣ, ин аллакай коде ки яъне барномасозои Google тайёра туда навистагиянд ки ҳей ризо аллакай ҳамин аввалин коди то аст, яъне аввалин барномаи то аст ки мо айни замони чиса мебинем дар телефони мобилӣ. акнун навбат ба Android Studio аст. мо равем бояд дар болои Android Studio зер кунем, пасон дар болои Mo Action, ST Manager, пасон дар болои SDK Tools, Android SDK Command Tools. ин бояд ки шумо осонон дар болои зер мекунӣ як бор ва пасон тугмаи apply зер мекунӣ, баъд finish окей. бо як чизи дига шумо да лозим аст ин дар болои Virtual Device Manager. хоб яъне Virtual Device Manager маънои ӯро дорад ки мо бояд айни замон якта телефони виртуалӣ созем дар болои Create Device. хоб ман аз ҳама писандидааст анами якум аст, писандидааш ана ҳамин якум аст, чунки калон аст 6 дюйм аст ва экрана бисёр ҷойшо мегирад ва мада писанд аст. дар болои ин зер мекунем, пасон як бори дигар next, як бори дигар finish ва камта интизор мешавем то ки finish шавад ва дар болои тугмаи ана ҳамин зер мекунем emulator, launching the emulator. хоб бале ана ҳамин emulator шода шуда истодааст. чӣ хеле ки мебинед
аллакай кушода шид ва аллакай телефон дар дохили компютер айни замон. бале камтар қаҳва нӯшидан кор. Google. бале Android ин аз Google аст. iOS ин аз Apple аст. аз ма чи аст? ҳич. бале чӣ хеле ки мебинед аллакай телефони мо омода аст барои кору фаъолияташ шурӯъ кардан. хоб дар ин тараф мегузорум, дар ин тарафи экран, то ки бале шумода хубтар намоён бошад ва камтаракам калонш мекунем. X мекунем. лозим нест шумода ва мода лозим аст ки равем дар extensions ва кобем дар болои Flutter. хоб Flutter-ра установка кунем, яъне тугмаи install зер мекунӣ, установка мешавад ва пас он вақте ки Flutter-ра установка кардӣ, лозим аст ту дар Dart-а установка кунӣ. бале ин Dart аст. Dart-а дар болои install зер мекунӣ, установка мешавад ва вақте ки ҳарди инҳоро установка кардӣ дар VS Code, теда лозим аст ки баргардӣ ба файл ва тугмаи main-а зер кунӣ ва пас он дар ин боло инҷа дар ҳамин тугмаро зер мекунӣ. дар ин поён чӣ хеле ки мебинед аллакай Flutter корбоша дидестай, то ки аввалин барномаи тура, яъне аввалин барномаи тура созад. камтарак интизор бошем, мумкин ки 2 дақиқа максимум. қаҳва менӯшем. агар ки то инҷаро омадеду ягон чиза нафаҳмидед, ман шумода хотиррасон мекунам ки ман аллакай пахши мустақим мекардагим ки зиёда аз 5 соатае ва дар ҳамуҷа аз сари нав ҳамаи нами барномаҳоро насб кардагим дар Windows. метавонед ки равед тамошо кунед ваям шояд ки шумода ёрӣ кунад. хоб ва чӣ хеле ки мебинед дар ин тараф, ин ошнои ма аллакай чӣ кардестай, яъне барномаро установка кардестай дар дохили телефони Android, чунки ин телефон Android аст ва бале мо дар виджет лозим нест айни замон ва ин тараф дар аллакай гуфт ки установка шидестай ва танҳо мо интизор мешавем то ки барнома дар дохили Android, телефони Android. бале чӣ хеле ки мебинед ин аввалин Android-и шумо аст, яъне барномаи шумо. чӣ хеле ки мебинед ин аввалин барномаи мо аст ва номашам аввалин барнома ва ин аллакай телефони мо аст, телефони Android-мон. хоб телефони Android-е ки нав сохтем дар ҷаҳони виртуалӣ ва бин инҷа дар тугма дорад, тугмаи кушоданаку, баландкунаку, пасткунаку, скриншотгираку, қафораваку, мобайн нӯшус, яъне ҳама намуди тугмое ки ту дар лозим аст барои телефони Android истифода бурдан. барои мисол агар ин тугмаро зер кунам мебарад, агар ки тугмаро зер кунам гирон мешавад ва агар ки YouTube равам бояд ки YouTube равад. бале YouTube рафт ва дар YouTube меравем. чӣ мегӯем дар YouTube? вақт барои YouTube гузарондан аст. вақт надорем барои вақт гузарондан, не вақт барои YouTube нест. ва бале чӣ хеле ки мебинед ин аввалин барномаи мо аст, дар болои зер мекунем ва айни замон ки ин хеле знак ё ки надорад ва хоб ин тугма аст. ҳар боре тугмаро зер мекунӣ, беки чӣ хеле телефони ман часпид. ҳар боре ки ин тугмаро зер мекунӣ ҳисоб кардан мегирад. ман мехоҳам ки яъне инҷа нависагае ки Flutter demo home page ҳамихел аст. ман мехоҳам ки ира иваз кунам. танҳо мо меоем дар инҷа барои мисол home ва танҳо анамина иваз мекунем. Flutter demo home page ҳамихел аст ва ина барои иваз кардани ин осон аст. танҳо дар болош зер мекунем. хоб дар болош зер мекунем ва менависем ки рӯз ва хайр онлайн ва мо ки дар ҳаяҷон ҳастем ва менависем якчанд дига аломати хитоб. ва чӣ хеле ки мебинед дар ин боло тугмаҳое ҳастанд ки мо анамо эмулейтори худмона идора мекунем. барои мисол паузаш мекунем ё ин ки аз сари нав hot reload ё ин ки аз сари нав перезагрузка не, яъне ҳар як коде ки нависем бурзор мекунед то ки ягон чиз иваз шавад дар инҷа. ҳамихел аст ва бале ин агар зер кунӣ тамоман яъне мекуша ира. хоб биёед ичса бинем дар ҳақиқат. ва ман оз тугмаи reload зер мекунам. бум чӣ хеле ки шумо мебинед ҷара иваз шид. ҳамихел аст нависагае ки рӯз бахайр ҷаҳони онлайн. осон, оддӣ. аммо мақсади ман ин набуд ки шуморо танҳо ичса нишон бидам. мақсади ман ин аст ки ман ҳозир ира ман мекунам. хоб иҷада миём ира нобуд мекунам, дар болои зер мекунам ва тугмаи uninstall маънои удалит кардан, нобуд кардан. окей, нобуд шид.
ва пасо ман миём ҳамаи ин кода, яъне ҳамин коди нависагимона нобуд мекунам ҳамаша, чунки ин расман аз ширкати Google мода омадагай. Танҳо ҳаминро мегузорем, чунки Flutter Packages бояд ки дар инҷа бошад import dart, right? Ҳама кодҳое ки аз тарафи Google нависта буд нобуд кунем ва бале чизҳои шахси худмонро менависем. Run material app ва шумо бози гуфта метавонед ки ҳей Ризо, material app чиай? Барои мисол дар кадом да сохтмон да ҳама чизе ки сар мекунӣ корат да яъне ҳам материалаш лозим аст то ки оғоз кунӣ корам халас оғоз кунӣ коро ва дар Flutter ҳамин хел. Шумо бози гуфта метавонед ки ҳей Ризо, дар бораи материал гуфтӣ, ҳамин хел аст? Ҳамин хел аст. Хоб кани дар бораи void мода гап зан. Void худаш чи аст? Void ин танҳо function аст. Хоб function яъне функсия ҳасте ки ягон чиза бар намегардонад ва ин танҳо ҳеҷ чиз аст, яъне ҳеҷ чиз яъне функсия ҳасте ки ягон ҳеҷ чиза бар намегардонад ва барои ҳамун it's just a function. Ҳозираш шумо танҳо бидонед ки ин танҳо функсия аст. Хоб шумо бози гуфта метавонед ки ҳей Ризо, хоб дар бораи void мора гуфтӣ, дар бораи material Flutter мора гуфтӣ, айни замон дар бораи main суҳбат кун. Хоб хавотир нашавед, ман шумо дози ҳама чиза мефаҳмонам. Ҳай хоб main ин танҳо нуқтаи, яъне нуқтае аст ки нуқтаи он ки файли асосӣ аст ки ҳама чиз оғоз мешавад аз инҷа, яъне оғози барномаи ту, оғози барномаи мобилии ту дар Flutter ҳамин хел аст. Ҳамин хел аст, яъне ин тариқ автоматия. Барои мисол void main run app ва my app инҳо ҳамашон нуқтаи асосӣ ҳастанд ки яъне тариқ автоматӣ оғоз мешаванд ҳамаи барномаҳои ту, ҳамаи барномаҳое ки дар Flutter нависта мешаванд. Хоб биё идома медиҳем. خب در ما می‌نویسیم هوم یعنی خانه با چه گفتیم در داخل ماتریال اپ لکه در خانه و ما تنها می‌خوایم که تنها نویسیم تکست ویدجت هم خلاص تکست که در داخل تکست نوشتگی شده باشد، یعنی تکست هم می‌گوییم و در داخل تکست string تنها خونک. خب می‌گوییم تنها خونک و می‌نویسیم که روز با خیر جهانی онлайн. ҳам хелас мо дар ҳаяҷонем ва пасон тугмаи ин тарафа диққат кунед ин тараф чӣ хеле ки мебинед мо ин гуна чизҳо доштем ки аз яъне барномасозои Google тайёра мода сохта буданд. Хоб ва ин бояд ки нобуд шавад айни замон ва ма ҳозир зер мекунем дар болои тугмаи ин. хоб пасон як бори дигар дар болои ин тугма зер мекунам то ки аз сари нав барномаро созад ё ин ки насб кунад дар телефони мобилимон ва мо интизорем танҳо текст бинем, чунки ягон чиз дигар бояд набошад, танҳо текст бошад. ҳамин хел аст. бале дӯстони азиз, чӣ хел безеб аст. чӣ хеле ки мебинед рӯз ба хайр ҷаҳони онлайн дар телефони мобили мо омад ва безебост. Аммо мақсад ин аст ки мо тонистем ки яъне барномаи Google нобуд кунем, барномаи сохтагии Google ва чиз барномаи шахси худмонро нависем. Яъне ҳар як касе ки менависад барномаи аввалини худро менависад hello world ва мо ҳей ба забони тоҷик кардем рӯз бахайр ҷаҳони онлайн ва яъне ин гуна коди мо ин гуна чиза мода оварда расон. Хоб ҳозир ман дета нуқта мекашам ва шумо мегӯед ҳей Ризо ин ду нуқта чи аст? Ман мефаҳмам ҳозир. як бор тоқат кун. Хоб ва бале ин аллакай
материал аст, ҳамхелас материале ки мо ӯту бале ин материале ки мо ӯту сохтем, яъне навистем дар кодмон материал ва аллакай ин бошад тексте ки мо ӯту сохтем ё ки навистем дар кодмон ҷада менависем текст. Хоб ва ҳей ма мебинем ки чӣ хеле ки мебинед аллакай танҳо як чизи сиёҳ ҳаст дар инҷа, яъне бекграунди сиёҳ ва якчанда тексте ки дар инҷа мо навистем. Аммо мо мехоҳем ки ин дар марказ бошад, ҳамин текст дар ин тараф набошаду дар марказ бошад. Халас марказда бояд бошад ва барои ҳамин мисол дар ҷиҳати дига нуқта мекашем ва менависем ки чӣ марказ ҳамин хел аст. Ва барои ин ҳозир ма мегирам оистак ин тексти навистагимона, бале мегирам оистак копӣ мекунам ёки кат Ctrl X азер мекунӣ ва дар инҷа мегзорем. Вақте ки ма инро гирифтам аз инҷа, ма мехоҳам ки ҳей дар болои home center илова кунем, яъне ма мехоҳам ки дар марказ гузорам. ҳамхелас ва ма лозим аст виджети center дар болои ин зер мекунем ва вақт ҳар дар дохили виджети center бояд дигара мегӯянд child ва child яъне кӯдакаш ва пасон бале ина бо мегирем Ctrl X қатӣ. Хоб Ctrl X ва дар дохили child мегзорем ва ба ҳамин бояд ки ҳамин рӯзбахайри мо дар марказ бошад шавад. Нашид? Чаро нашид? бале шид. бале чаро нашид шид камтарак вақт гирифт. чӣ хеле ки мебинед аллакай дига дар боло нест ва дар марказ аст. биёед рӯзбахайр ҷони онлайнро камтар кунем, чунки бисёри бад ҷора мегирад. мада писанд наомад ҳамин текст ва яборига зер мекунем ина асари нав оғоз. хоб иваси нав. хоб айни замон шумо мега ки акай ризо ман нафаҳмидам ҳамин кода яборига фаҳмон. Hey no problem, яъне ҳамин кода нафаҳмидӣ ва ман шумо нафаҳмонам. хоб воида гуфтем ки чӣ аст, яъне нуқтае ки оғоз сар мешавад ва main ин анаму файле ки дар Flutter барномаи шумо аст. хоб пас он мо гуфтем ки run app яъне ҳамин чиза оғоз кун ва мо сохтем материали ҳамин барномаро сохтем. пас он дар хонамон марказда гуфтем ки ҳамин тексти рӯзбахайр бояд ки дар марказ бошад. хоб бале дар марказ бояд бошад ва ятак children виджети children додем ва дар дохили ҳамин виджети children мо текст навистем ки рӯзбахайр аст ва дар инҷа маҳкамаш кардем. яъне ин чиз буд содда чӣ гуна барномаи мо чико кард кор кард. хоб биёед бо ҳамин чиза ба дига намуд шумо да фаҳмонем, яъне ҳикояра ҳамин ҳикояи коди навистагимона то ки шумо да фаҳмотар шавад. хоб ин импорт ҳама вақт бояд бошад, чунки мо Flutter пакеҷа дар инҷа импорт мекунем, дохил мекунем ва воида гуфтам чӣ гап хабар аст. аммо ҳей ман шумо лозим мегӯям барои мисол дар инҷа ҳар як ширкат ҳамихелас ҳар як ширкат коргар дорад ки вазифаҳои худшон дорад. барои мисол одамони савдогар, одамони буғалтер, одамони коуч яъне муаллимои ҳамун ширкат, CEO, CTO, менеҷер, бале ҳама чизро дорад. ва биёгирем ки ана ин material app яъне ҳамун CEO шона ёки бобо калоншон аст ва ана ин children яъне ин center яъне ин кораш вазифааш ҳаминае ки чӣ чизое ки дар дохили материал аст ёки чӣ чизое ки анамун бос шеф мега дар марказ бигузорад. яъне кори ҳамин center виджети center корш ҳамин ки ҳама чиза дар марказ биёрад. ҳамхелас марказ ва пас он дар дохили вай мо яъне бо ҳамин center бо ҳар як кӯдакои худшон дорад. яъне боз як children бод вазифаи шахсии худша дорад ки вай дар дохилаш қабул мекунад текста ва текст бошад. вазифаи текст ин аст ки ҳамин текстҳоро нависад. яъне ту метавонӣ ки рӯзбахайр нависӣ, шомбахайр нависӣ, номта нависӣ, чӣ мехоҳӣ навистан менависӣ дар дохили ҳамн текст ва ҳам хеле кор мекунад. умедворам ки фаҳмо шид. хоб дӯстои азиз, он буд аввалин барномаи мо. ҳамхелас аввалин барномаи мо ки то мо нависем рӯзбахайр ҷавони онлайн ва ма шуморо дар дарси дигар мебинем, дарси дуюм ва то дарси оянда. бай нишондодагӣ. аммо ҳей мо ба мақсадмон расидем, яъне мо танҳо хостем ки дар барномаи мобилимон
танҳо нависем ки рӯз бахайр ҷаҳони онлайн тамом ту аллакай барномасози айни замон аллакай барномасози ту табрик шӯхӣ дорум не шӯхӣ не дар ҳақиқати ту аввалин коди худта навистӣ аввалин барномаи мобилии худро навистӣ тамом ба ҳамин рав камтар истироҳат кун ва имрӯз дар барнома мо дорем дар бораи номи барнома ки ман сарватманд ҳастам ба мисли Саид Мурод Давлатов ва бале яъне чаро ман мавзӯъро интихоб кардам ки ман сарватманд ҳастам ва ман мехоҳам ки дар бораи ҳамин барнома суҳбат кунам мо имрӯз дар барнома менависем барномае ки танҳо дар болош якта расм дорад ва тамом якта расм дорад ва расм гуфтагие ки ман сарватманд ҳастам ки дар ин ҷо мо меомӯзем дар бораи текст навистан дар ҳамин барнома ва дар бораи чӣ гуна расмҳоро гузоштан дар дохили барномаҳои мобилӣ бо ёрии яъне дар фреймворки Flutter окей ва бо ма шумо нишон медиҳем ки чӣ гуна ана ҳамун айкон ё ки айконе ки мисол дар болои телефон ҳаста айкон мегӯянд ман намедонам ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад узри зиёд аз шумо хоҳиш мекунам ки агар ки шумо талаба бошед дар донишгоҳи Тоҷикистон таҳсил мекунед ё ки муаллимони забони тоҷикӣ доред ана ҳамин калимаро тарҷума кунед чунки мо бояд ба забони тоҷикӣ суҳбат кунем окей чунки дар забони англисӣ маълумотҳо бисёранд ва бале мо бояд ба забони тоҷикӣ курсҳо созем айни замон бисёре аз яъне дӯстои онлайнии ман ки маро тамошо мекунанд дар YouTube чале ки ман дидам ҳамашон аз синни соли 18 то 24 ва ман медонам ки шумо шояд ки дар соли 2008 надоштед маълумот дар бораи Play Store, App Store ё ки шаyd доштед аммо богӯфтам ки яъне ҷавоноҳанд бисёриашон ва дар вақт дар ана ҳамун соли 2008 вақте ки Play Store ва App Store медонем Play Market ҷое ки мардум барномаҳои мобилишонро мегузоранд то ки дигарро скачад ё ки борбардорӣ кунанд ва ана ҳамин барномасоз ки ном дорад Армин вай барнома навист ва танҳо якта расм гузошт дар дохили барномааш ба Xcode дар App Store дар телефонҳои Apple ва танҳо як расме гузошт ки ҳамин бриллиант аст яку дар бриллианта танҳо гузошт ва ҳамун айконшам бриллиант гузошт ва танҳо гузошту дар дохили Play Store дохилиш кардам барномара ва бале нарх гузошт ҳамун барномара $999.99 ки ҳамин барнома бисёри мардум дро омадан ва гуфтанд ки чӣ бошад ин яъне мардум да шавқовар будин ва кӯдакон бисёрам ки медоранд харидорӣ мекунанд барномаро чун кӯдак намедонанд ки кани бибинем чӣ аст гуфта зиёда аз 10 кас ҳамин барномаро харидорӣ кардааст ва бале вай одам хеле маблағи хуб кор кардаги аз ҳамин барномааш ва яъне ин барнома машҳур шуда дар ҳамун солҳо ки як одам яъне барномае сохт ки танҳо як расм дорад ва $1000 амрикоӣ нах дошт ва бале яъне ин барнома ки мада шавқовар буд ва ман хостам ки биё ҳамин барномаро имрӯз танҳо расм мегузорем дар дохили ҳамин барнома ва айконсозиро нишон медиҳем ба барномасозони ояндаи тоҷикон ва бале оғоз мекунем ҳама чӣ омода аст хоб камера инҷода бале дӯстои азиз оғоз мекунем хоб дар болои серч ҷар мекунем серч яъне коп ту коп аз шумо хоҳиш мекунем англисиро ёд гиред агар ки намедонед худи ҳозир ва бале Android VS Code мекунем пасон бо мо дар бурга лозим аст ки дар бораи серч ҷар кунем ва мо лозим аст чӣ Android Studio чунки ҳама кору бори мо ба Android Studio аст яъне аз тарафи Google сохта шудааст Android Studio ва бале чӣ гуна ки шумо дӯстои онлайниву рақамии мо медонед дарси пешинада мо бале яъне сохта будем якта мошини виртуалӣ яъне virtual machines яъне телефон дар дохили компютери мост муъҷиза бале то имрӯза ман технология ба ман муъҷиза аст ва пасон бале дар бораи Mo Action дар болои Mo Action зер мекунем ва пасон дар болои Virtual Device Manager идора кунанда ё ки ҷое ки мо идора мекунем ан ҳамин мошинҳои виртуалимона ва бале дар болои яъне run бале ин ҳамин тугмаи run аст ку дар болои ҳамин зер мекунем ва мошини виртуалие ки дарс пешинада мо сохта будем оғоз мешавад агар ки кадоме ки надонад ё ки бори аввал тамошо кардаи саи дарса аз шумо хоҳиш мекунем ки як борига равед дарси пешинаро тамошо кунед чунки дар ӯ дарс ма нишон додам чӣ гуна Android Studio установка кунед чӣ гуна VS Code установка кунед чӣ гуна Git установка кунед чӣ гуна ҳамин мошини виртуалиро бале установка неохӣ борбардорӣ кунӣ узри зиёд барои забони тоҷикии ма борбардорӣ кунӣ хоб бале ин мошини виртуали мо аст айни замон кор карда истода аст ва бале ҳозир мо метавонем ки ина Android Studio-ро
ва бале ин VS коди мост пас мо лозим аст ки дар болои терминал зер кунем чунки бале ман намехоҳам ки шумо яъне барномасозо бояд ки худи ҳозир Linux-а донанд яъне Linux оператсиони система аст ки ту фақат дар терминал кор мекунӣ ва барои ҳамун терминал ёд гиред да агар терминал аз худи ҳозир ёд гиред ин зебо мешавад барои ҳамун ма ҳар як коре ки мекунам мисол ман терминал да шуморо нишон медиҳам хоб барои мисол ин терминали мо аст кушода шуд ва бале ҳозир ма дар ҳамин ҷо дар терминал менависем ки PWD агар шумо курси Linux маро дагина боше равед бинед маъно дорад ки PWD дар куҷои ма айни замон дар куҷои ма айни замон вай компютер мара гуфтеса ки ризо айни замон дар дохили истифодабарандаҳо яъне users мешавад истифодабарандаҳо ва номи ту ризо аст ди ман намедонам ди чӣ маъно дорад аммо ризо ди бале PWD ва агар ки бинем ки мисол дар дохила намин чи аст менависем ки ls яъне кушо ва бале ин гуна чизора мода нишон медиҳад аммо мада лозим аст ки равам ба мисол шумо мегӯед ки ризо дар терминал ин хел аст аммо ки дар папко мо мехоҳем ки бинем мисол дар search ҷабрга зер мекунӣ ва пасон ё ин ки тугмаи Windows-у ира зер мекунӣ то ки ин кушода шавад барои мисол ҳамино аст мисол desktop Android Studio favorites ин ҳамин чизое ки дар ҳамин ҷо ҳастад дар ин ҷо ҳам нишон дода истодааст хуб дар дарси пешина мо қад шумо сохта будем якта папка ё ин ки ҳуҷҷат бале папка ҳуҷҷат хай папка ва номашро гузошта будем Flutter Apps ва пасон сохта будем аввалин барномаи ман ки рӯзбахар ё ки ҷаҳони онлайн ҳам хеле навистагӣ буд шумо хоҳиш мекунем ки равед видеои пешинаро тамошо кунед то ки бисёртар маълумот гиред дар ин бора ва бале яъне агар ки мо ҳозир хоҳем ки дохили ан ҳамин биёем мисол ин ҳозир дар ин ҷа биёгирем ки ин папкаи мост ҳамин хел не мисол диски се дромадем пасон Flutter Apps дромадем ва пасон ин ду барномаи мо дар ин ҷа ҳамин кора метавонем карда дар терминал барои мисол ҳозир агар ма зер кунем clear мисол ls кунем хоб ин гуфтеса ки тани замон дар ин гуна чизора дорем аммо ман мехоҳам ки баргардам ба яъне диски C менависем SD пасон ҳамин слеша пасон бармегардад ҳозир агар тугмаи ls зер кунем мегӯяд ки ҳей ту айни замон дар диски C қарор дорӣ directory ва хоб пасон чӣ хеле ки мебинед дар терминал мо нишон дода чиз файлое ки дар ин ҷо ҳастанд ва дар яъне Windows ҳам хеле нишон дода гия ки мисол мо Flutter Apps дорем мо Perflux дорем мо program files дорем яъне ин чизора дорем ва дар ин ҷо ҳам чӣ хеле ки мебинед аст users або гуфтем ки терминал агар ёдгирӣ истифода бурданша ҳей аллакай ту ҳакер мешавӣ барои ҳамун ҳей агар ки видеоро то айни замон писанд бошад лайк зор биё ютуба ҳак мекунем имрӯз клир манои тоза кардан хоб ls мо да лозима ки равем ба Flutter Apps менависем cd change directory яъне суроғат айваз кардан ва мо да лозим аст ки равем ба Flutter Apps ҳам хел аст дум аллакай мо рафтем ва пасо менависем ls дар дохили Flutter Apps чи аст мисол чӣ хеле ки мебинед дутаанаму файлое ки мо доштем мисол ҳозир дар ин ҷа Flutter Apps ва I am rich ва аввалин барномаи ман яъне ҳар ҷами ҷа аст дар ин ҷа ҳар ҷами ҷа аст ҳам хел аст хоб мо мехоҳам ки яъне барномаи пешинаро шумо нишон бидем ки мо дар куҷо будем хоб бале cd бале ман мера копия мекунам дар ҷа мегузорам чунки шояд ки хато нависам бале аллакай дар иҷа дохилаш дромадем ва танҳо менависед код хеле ки мебинед аллакай мо дар дохили яъне ана ҳамун папка ҳастем яъне аввалин барномаи ман ҳамин хел аст ҳамин хел ҳам ҳаст ва мо агар хоҳем ки ина танҳо яъне кушоем мо дар танҳо лозим аст ки нависем код ва пасон якта нуқта ва тугмаи интер бам чӣ хеле ки мебинед аллакай Android Studio ира чӣ кор кард кушод ва бале яъне Android Studio ина кушод ва ҳозир агар ки ма равам дар ин ҷа барномаи нависагӣ мо ки ном дошт аввалин барномаи ман зер кунам агар дар ҷа мекушад ва танҳо мо нависа будем ки бале рӯзбахар ҷаҳони онлайн мисол текст дар ҷа ма метавонам нависа ки рӯз дар канал пайваст шавед якчанд аломати савол мемонам ки шуморо ма ҳитоб кардистам ва тугмаи бале run and debug зер кунем агар хоб дар ин тараф мебинед ки дар терминал аллакай барнома яъне установка шудааст ё ки борбардорӣ шуда истодааст дар телефони мобилимон мисол ин ҷада бале ҷада бояд ки ҳозир мода нишон тиҳад ки чӣ гап хабар рафтестай бале камтарак интизор мешавем биявем ки қаҳва менӯшем ира набуд мекунем ва бале дар канал пайваст шавед
یا که این گونه بود یعنی تایتل انمی بارد نویستگی که در کنار هستن یعنی خیلی برنامه عادی پیشینه بود که مثلا نویسته بوده ماش این مورد دیگه لازم نیست این لایحه و من استاپ پس اون از اینجا میخوام که ما برویم close the folder یعنی داشتید اما میخوام که برنامه را نابود کنم اگر کنم که این برنامه را از تلفن موبیلیم نابود کنم در بالای زیر میکنم کمتر خب پس اون میریم uninstall یعنی نابود کردن تکمه اوکی پس اون یاد برنامه دیگر هم بود که I'm rich که من ساخته بودم که هم لازم نیست uninstall چون که نمیخوام که خاطر تلفن موبیلی ویرچوالی مرا بسیار گیرد خب پس اون بگتم بمیریم در ترمینال نیو ترمینال خب این ترمینال نو است و ما میخوام که یک لایحه نو سازم لایحه خب برای اون میخوام که درس پیشنه را نابود کنم برای اون مینویسیم ls یعنی کنی ببینیم چی در اینجا پس اون مینویسیم cd و cd rm معنای نابود کردن remove یا که udalید کردن میخوام که تو I am rich نه برنامه مرا نابود کنیم remove تو میگه که تو در حقیقت میخوام این چیزا نابود کنم میگم که yes تن حالا که نابود ls و تنو I am rich مونده تمام خب پس اون مینویسیم flutter میگیم که آشنا flutter create یعنی ساختن flutter create نام برنامه نمون است من ثروتمند هستم بله من ثروتمند هستم بله من ثروتمند هستم تو ما اینترزر میکنیم و بله فلاتر لکه که این لایحه را ساخت و میگه که هی ریزو اگر که خواهی که برنامه تو کار کند من از شما خواهش میکنم که انامین تو را زیر کنیم st بله cd change directory یعنی ایواز کردن یعنی مروها با لایحه من ثروتمند هستم و پس اون میگه که تکمه فلاتر ران زیر کنم خب تکمه اینه کامندی یا که فرمان به زبان توجیه میشود من روز لغت را خوندم فرمانی فلاتر ران یعنی آغاز کنم این کد چیزا ایستو اصلا نه خطا شد فلاتر ران بله نه علاقه یک باید که این چیزا سازد لایحه را علاقه لایحه را ساخته ایستوده است بله چکلی که میبینید علاقه ترمینال لایحه نوی فلاتمون ساخت که نام دارد یا گیریم اولین من ثروتمند هستم اگر که زیر کنم در اینجا مثلا شما میبینید که حساب کتاب کردن این کدی هسته که از طرف برنامه سازای گوگل همینجا هسته گیریم خب پس اون علاقه ls میبینیم که علاقه فلاتر ساخت فایل های لازمش را clear و پس اون مینویسیم کد و تو نقطه را زیر میکنیم تا که این چیزا در VS کد شاید ولی چقدر که میبینید علاقه در VS کد این چیزا کش شد و ما در لازم است که رویم با lib پس اون main.dart و بله این است main.dart و این تکمه یعنی برنامه ما خب یا باری که ما میخوام که را ران کنیم run in debug what do you mean خب بله چکلی که میبینید علاقه همه چی کار میکند و ما میخوام که کد نویستگی شرکت گوگل نابود کنم تنها انمی قشنگ گذاریم تمام خب عزیز برای کار تستر کردن ما کدی که ما پیشینه نوشته بودیم هوای درجه کپی پیست میکنم یعنی نسخه بدر کده جا میگذارم و بله کنی بیا ببینیم که این کدی ما کار میکنه یا که نه جرا انتخاب میکنیم که آیا در فلاتر هست بله فلاتر چون که ما نود.js دارم پایتون دارم دیگر ها ما فلاتر انتخاب کرده گیم در اینجا و تکمه بله دیگه ران هستی ران نظر میکنیم بله کم تا انتظار میشیم تا که این کار باشه دیدن گیرد خب بله چخلی که میبینید یگونه چک دیگه ایواسته تنها کانست هست دیگه هم کانست چون که یوست میگه ریزو چرا کانست نوجا نویسی در برنامه پیشات که نویسگی نباشون و سبب این است که یعنی هر روز تکنولوژی ایواسیدن میگیرد و بله فلاتر یا که بله فلاتر یا که گوگل توصیه دوسته که این زمان ما باید کانست استفاده بریم در پیش هر یک تا ویدجتمون خب یعنی تکست که داریم در اینجا و سنتر که داریم در اینجا و بله یعنی چقدر که میبینید با کانال پیوست شو در اینجا است و بله در اینجا هم روز بخیرم مثال درس پیشینه نویستگیمون بود در اینجا هم چی هست خب بله ادامه میتیم خب ما میخوام که با جای تکست
با کانال ابونا شو ما میخوام نویسیم که چی میخوام نویسم من ثروتمند هستم خلاص نومی برنامه یعنی سرلوحش من ثروتمند هستم خب من ثروتمند هستم اگه نقطه نمیگذاریم اگه جدا هات ریلود میکنیم و باید که جدا ایواز شود خب من ثروتمند هستم چخیلی که میبینید دوستای عزیز و مهربانی آنلاینی در اینجا لکه من ثروتمند هستم ایواز کرد من بابونه شویده با ثروتمند هستم ایواز کرد خب بله و ما میخوام که هی رنگی بکگراند چخیلی که میبینید از همین وایما background color is white ما میخوام که کم تا ایواز کنم رنگشه بسیار کبود شاید بله و پس آنها ریلود تا که کبود شود چون که ما در وایت پیسه نبود خب بله کبود شد برای مثال خوبی این است که در همین کالر زیر میکنی کدام نمودی یعنی رنگایی که پسند است انتخاب میکنی و اون که با این گونه نوشته هم میتونیم مثلا در اینترنت وبسایت ها هستن که تا نشون میتین کدام رنگا زیبا هستند و دیزاینرها هم بسیارن که از رنگایی میتونی گرفته و بله یعنی رنگو در جواب میخواستم که اون نشون میدیم و ما این زمان در برنامه میریم خیلی به طرف اینا کدام رنگ ماده پسند است خیلی بگیریم رنگ کبود ماده پسند است خب و در اینجا رنگ سیاه نو کم ترک چی باشد کم ترک سیاه چه رنگ خب ریلود و بله کم ترک کبوترک شیدو جدست رنگشم ثروتمند هستم خب پس اون ما میخوام که یعنی چایلد نابود کنم من همین تکست ها خب با جای تکست من میخوام که اون رسم گذارم ایمیج می نویسم ایمیج و پس اون در ایمیج نتورک ایمیج یعنی نوزش مفته میتونی که هی ویزو نتورک ایمیج شده کدش چی همه خیلی نه خواتین نشاید از ما شما در جواب میتونیم که نتورک ایمیج چی است سو در اینجا ویرگول ها میگذاره تا که علاقه برنامه فلاتر یعنی کاتون تازه باشد برای مثال در جا ویرگول گذاشتی زیر میکنی توگمه shift alt و f مثال علاقه بین چکل فلاتر زیبا کردینا یعنی جا با جا گذاری کردی که فورماتینگ میگنینا با زمانی انگلیسی شما از گفتم میتونید که هی ویزو نتورک ایمیج چی است پروای غمش نخرید پروای نکنید ما شما مثال میفهمونم نتورک ایمیج این تنها رسمای هستن که از جهانی آنلاینی از اینترنت مثال میتونید که دیجا سراغشون گذاری و پرابلم این است که بیاگین که برنامه تو اگر که به اینترنت کار کند مثال استفاده برنده برنامه را باربرداری میکنن از پلی استور یا که اپ استور و در تلفنشون نصب میکنن و اینترنت ندارن بیاگیم که نداره اینترنت و همون رسمات نشون داده نمیشود اما مثال ما شما داد نشون میدیم که چگونه همین رسمو را گذاری این زمان هم اینترنت دارد از ریزا هم اینترنت دارد بگو کسی به اینترنت نیست و بله برای این اگر رسم گفتن می نویسیم در گوگل مثال ریزا گیوف و بله لینکدین ما میریم یا که میتونی که رسم مسی را گذاری رسمی اگون کسی دیگر گذاری و در بالا این یا برزر میکنی open in a new tab خب در یک صفحه دیگر کشو و نمی سراغه که دیدید مثلا نمی سراغه ان همین رسم است در اینترنت امیرا کنترل سی قطعی کپی میکنی و پس اون میویم در اینجا میگذاریم همین خلاص هم هست و با گفتم که در اینجا بر ورگل گذاره تو که فلاتر فورماتینگ کند که شیفت الت و اف از میکنی تو که فورماتینگ شود یعنی زیبا شود خب و پس اون توگمه ریلود از زیر میکنیم و بله یعنی باید که همین رسمی که ما از جهانی آنلاینی آوردیم در اینجا گذاشته شد دیدید واو ما علاقه در اینجا یعنی همین رسم مثلا همین رسم کاری کرد که بیاید مثلا در اینجا مثلا در برنامه‌ای که ما چیکار کردیم ساختیم رسم آورده شد یعنی ما همین گونه میتونیم که در برنامه رسم گذاریم واسه نه ما دیگه داریم اپ بار همین خلاص و دیگه داریم بادی مثلا تنها همین وای تنها همین برنامه مثلا برای مثلا بادیمون همین جاست مثلا همه اینجا را ما میگیم بادی تنها یعنی برنامه در وب برنامه سازی هم هست مثلا اپ بار زیاده خیلی هم میره خوشتر گیرم مثلا در اینا میگن اپ بار مثلا تنها همین جایی که هست اینا میگن در
телефон ҳомон эббар сарлавҳа. خب و انا این کد که نوشتیم background color یعنی رنگش دادیم. خب تایتل سرلوحش گذاشتیم با تکست گفتیم که من ثروتمند هستم. خب و پسندای زیاده بودی ساختیم و سنتر در مرکز گذاشتیم. همین رسمه مثلا همین رسمون ما در مرکز است، نه اینکه در اینجا نیست، در اینجا نیست، تنها در مرکز است. و پسون رنگ دادیم همین uzr. خب پس اون اینجا ایمیج گذاشتیم. ایمیج یعنی رسم و رسم از خود اینترنت از لینکدین آوردیم، مثلا گذاشتیم در اینجا و رسم کار کرد. یعنی برنامه ما کار کرد. اوکی، امیدوارم که فهمیدید. یعنی آسان عادی است. خیلی ریچ مانی مثلا یک قطعه پولا که ایلان ماسک میگیریم از اینجا. اوپن نیو لینک، بله، و همین اوپن نیو چاپ و همین رسم میگیریم کپی و برمیگردیم با VS Code و اینا میگیریم. خب نابود میکنیم و کپی کنترل V پست و ریلود و با جای ما علاقه کی میاد؟ میستر ایلان ماسک با یک کپچه پولش میاد میستاد و میگه که هی I am rich، من ثروتمند هستم. ریزو ثروتمند نیستی. خب عزیز، چگونه که ما و شما میدونیم، یعنی پیشترک ما شما را گفتیم که پرابلم ای نتورک ایمیج این است که وقتی که اینترنت نباشد دیگر کار نمیکند. یعنی انا همین رسمی که ما داریم در اینجا. آره، در همینجا یا بار زیر میکنید طرف دستی رو صد نیو فولدر، یعنی فولدر پاپکای نبیون که فولدری پاپکا میشود. خب و همین نوع پاپکا را میگذاریم رسم ها هم خلاص رسم ها. حالا این رسم ها است. وقتی که ساختیم این پاپکا رو، چگونه که میبینید ما در انمی دیسمیزی کاری خود دارم یک تا رسم و نام این رسم ایواز میکنیم. بگیریم که تنها می نویسیم اصلا رینیم، یعنی نامش ایواز کردن و می نویسیم که ریزو نقطه png انا میخواد jpg یا png خیلی و VS Code هم میکشویم و انامین هم میگیریم اویستاکو در انامین داخلی تگمه رسم ها میگذاریم. بله، آدای جلکای پیدا شد. وقتی که این رسم در اینجا گذاشتیم، ما لازم است که رویم با یک چیز دیگر در فلات میگن pubspec.yaml، یعنی جسم جای مهم، چون که همه رسم ها و موسیقی ها و همه چیزی که میخواهید در برآمد باشد در ما اصلا همینجا است. و چلی که شما میبینید ما پاپکا ساختیم و در داخل پاپکا رسم گذاشتیم که نام دارد ریزو.png و بله ما باید که همین را در داخل همین گذاریم و پس اون کد نویسیم که مثلا کد نویسیم که انا همه همین رسم ها داخل اینجا روند و پس اون با اینجا برگردن، یعنی با اینجا اومده کار کنن. خب از این ما شما در نشان میدیم و بله میرویم در داخل pubspec.yaml. بله اینجا ده و چلی که شما در اینجا میبینید تو اد خودش فلات شما در میفهموند، یعنی ریشوت که مانورا داره که کامنت هستین، یعنی رنگی سبز خطی فلات شما را میفهموند که هی برای ایلاوه کردن یگان در برنامه تون شما در لازم است که اسیت، یعنی همین اینا تنها، یعنی باید همین خیلی جو با جو گذاری کرده شود. بله، برای همون مثال نابود میکنیم همین سیتورا چه همین نه ریشوت کرده و پس اون مدل لازم است که دیگریش هم نابود کنیم، سیتورا چه دیگریش هم. و با جای ایمیجز ما پاپکای ایمیجز نداریم چون که ما ساختیم نامی پاپکامون رسم ها هم خلاص می نویسیم رسم ها تا که یعنی برای تاجیکان فهمو شود. نه هر کس انگلیسی میدونن، اگر که دونی تنها ایمیجز نویس تا که خود فهموتا شود، اما اگر که ندونی نویس رسم ها و مثل ما. اما بسیار وقتا ایمیجز استفاده میبرم و ما داشتیم چی نامی رسممون بود. چون انا این بود نامی رسممون ریزو.png برای من نویسیم که ریزو.png و بله پس اون تگمه ریلود زیر میکنیم و در اینجا اگر یکون خطاگی که نبرورد نه خطاگی برورد معنی رو که میگه که کم ترک ایرا بالاتر بر. خب حاضی ما اسیتسا این طرف ترک میارم و شاید که ایرام کم ترک ایست ترک هم بیارم. نه بله پس اون ریلود. بله کم ترک همینجا نازک است، یکی وقتا کار نمیکند و شما هم احتیاط کنید چون که بسیار آدمای سخت نگاه نمیکنن و بعد یا برنامه‌شون خطاگی میتید. بله چرک میبینید علاقه جمع چی آماده است available. خب پس اون میرویم با main.dart
و گفتیم که یعنی نتورکینگ کاری خوب نیست، یعنی نتورک ایمیجز کاری خوب نیست و همه این چیزایی که در نتورک هستن، یعنی رسمی که ما گرفته بودیم از اینترنت، از لینکدین، اینا نابود میکنیم. خب و نتورک خچم نابود میکنیم که ما لازم نیست دیگر این. بله ایمیج و پس ما لازم است که asset ایمیج، یعنی asset ایمیج چیزی که در اونجا گفتم که asset و بله دکمه ناخونه که زیر میکنی یک طرح و برمیگرده با pubspec.yaml و نمیره تنها کپی میکنید. خب بله تو رسم را کنترل سی و با برمیگردیم به اینجا و میگذاریم در اینجا. خب پس اون کنترل اس خطی سیو میکنیم همه چی را تا که زیبا شوند دیگر ها و بله باید که کار کندین اف حاضر میکنیم که همه چی زیبا کند، در جهت ورگل میگذاریم و shift alt f بله همه چی زیباست، یکم خطاگی نداریم و بله ما میخوام که چقدر شما میبینید در بله برنامه‌مون اینجا همه چیز کبوت است. خب همه چیز کبوت است و این رسمی که ما دارم در اینجا مثال انا این رسم سفیدی دارد. اگر بک‌گراند سفید کنیم شاید که زیباتر تو بعد برای بیا برای امتحان میکنیم. برای بک‌گراند ایواز کردن رنگش مدل لازم است که با کجا دارد بله اینجا در بک‌گراند دیدید بک‌گراند و کلرش مثال ما سفید میکنم وزیر میروم در بالای انمی رنگ زیر میکنم و پس اون سفید انتخاب میکنم و پس اون تکمه ریلود و باید که سفید شود بک‌گراندی ما یا باری زیر کنیم چه کار نکرد بله سفید شید و در حقیقت که زیبا اومد نه بله در حقیقت که زیبا اومد چون که همون چیز دکوی سفید دکوی بزرگ در این کبوت خوب نمیتوفت و در اینجا در حقیقت که چی اومد زیبا اومد. خب بسیار عزیز ما یا باری میخوام که همین کدش ما فهمونم چون که بسیاری آدم ها در همین چیز پرابلم دارن و با گفتم یا باری یعنی بادی اینجایی هست که ما رسمک گذاشتیم. خب یعنی همین بادی خودش تنه است، یعنی همین تنه مثلا بک‌گراند کسی کنیم مثلا جایی که در برنامه است. پس اون کانست گفتیم که چی بود، پس اون سنتر یعنی همین رسمی ما باید در مرکز باشد. پس اون یک کودکش دادیم، پس اون ایمیج رسمش گذاشتیم و asset ایمیج خطی استفاده بریم که نتورک ایمیج استفاده میبری و همین سراغش از pubspec.yaml یعنی از اینجا pubspec.yaml یا اینکه بله از اینجا pubspec.yaml دا آوردیم کپی کرده گذاشتیم و بله ما آیت پاپکینو ساختیم، نامش رسم ها گذاشتیم، پس اون در داخل رسم ها ریزو.png ساختیم، همش گذاشتیم تا که یعنی این گونه رسم ایجاد بیارد تبدیل دیاد و چگونه که شما میدونید یعنی اول در گفتم شما را تایتل یعنی نامی سرلوحه ان همین برنامه است. مثال ان این سرلوحه است اینجا دا و رنگش هم مثال سیاه چتا توب است و این بادی باشد مثال اینجا است. امیدوارم که فهموشید و شما هم خودتون میتونید که هم خیلی رسم گذارید و در برنامه‌تون چقدر که در اینجا میبینید برنامه اون است، یعنی من سروتمن هستم و الکی ان همین آیکون یعنی همون رسم چکی بالاکش رسمی فلاتر دارد. دیدید فلاتر دارد و ما میخوام که بجای همین رسمی فلاتر مثال رسمی خدمت گذارم بله چون که برنامه ما است و برای این یعنی وبسایت ها هستن که این کار تبدیل داده میتونن با شما بازی ما میابم با وبسایت. برای این گونه آیکون ها را ساختن یک تا وبسایت است نام دارد appicon.co مثلا نمیدونم میرویم و برای کدام تلفن ها را مود لازم است برای مثال آیفون مک او اس یعنی زمانی که ما برای مک او اس استفاده نبردیم چون که ما اکس کد کدی برنامه را ننوشتیم مدتاً لازم است که اندروید دا پرابلمش حل کنیم. مثلا اینجا میروم همون رسمی که داشتم مثلا نمی رسمه در اینجا میگذارم. خب کپی اند پست و ما میگم که نامش میمونم آیکون ریزو نقطه png و generate همین کارا بریگا کردن کار و اپ آیکونز اینا ما میخوام که در میزیکوری میذارم. پس اون بله چقدر که میبینید این علاقه در اینجا آمد و ما میخوام که اینا اکسترکت کنم در بالای زیر میکنیم. پس اون extract all و در همین دسکتاپ مون در میزیکوری مون اکسترکت شود و بله مثلا ما میخوام که اینا نابود کنم. خب عزیز وقتی که میک شوید پاپ کرا
якчанд та расмҳо мебинед ва якчанд дигар бо папкаҳо мисолияташ App Store барои телефонҳои iOS барои App Store дигаш барои телефонҳои Android Play Store вақте ки мисол мехоҳӣ ки барномаата дар Play Store гузорӣ лозим аст ки ҳамин гуна айконҳоро дошта бошӣ ва ин барои Android аст MipMap ва яъне ҳамаи папкаҳои ҳастаи MipMap ва инш бошад барои iOS имрӯз ки мо надорем мисол Mac мутаассифона ва шояд ки бисёри мардум Mac истифода набаранд ва агар кадоме ки Mac истифода барад нависед дар коммент дарсҳои дига дар ҳаракат мекунем ки накор карда ягон маълумоти ё бомораи Mac аммо ҳей барои Android ки бошад no problem мисол чиқале ки мебинед инҷа Android астай iOS астай ва бармегардем ба VS Code мон мисол VS Code here дар инҷа VS Code аст ва чиқале ки шумову моҳо медонем Flutter ин фреймворки астае ки мо барои Android iOS macOS Linux барои онҳо барнома месозем барои қаҳварам ва бале инҷа macOS дорад инҷа Linux дорад инҷа iOS дорад яъне чизое астае ки дар дохили iOS ҳастанд класс мисол runner Xcode мисол runner assets бла 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 яъне чизое астанд ки дар барои iOS ҳастанд мо ки имрӯз бо Android корфаъолият дорем мас барои ҳамин мехоҳем ки яъне бо яъне Android кушоем мегзорем дар зер мекунем дар болои Android пас он дар болои apps ҳозир бисем авая тоза кунам пас он дар болои CRC пас он дар болои main пас он дар болои REST дидед REST инҷа дар аллакай омадем яъне REST мас папкае астае ки дар дохили анамин REST ҳамаи айконҳо ҷойгир хоҳанд буд ё ки ҷойгир хоҳанд шуд ё ки ҳастанд тугмаи тарафи дасти роста зер мекунем ва пас он reveal in file explorer ман намедонам ки агар Windows шумо русӣ бошад чӣ мешавад I'm sorry ва чиқале ки мебинед инҷа дар Explorer нишон десай дар болои REST зер мекунем як бор дигар ва MipMapҳо ҳастанд дар инҷа ва як бор дигар шумо дар мо мехоҳем ки нишон диҳем ки фаҳмотар шавад мисол ин буд ассетҳои мо ё ки анамун айконҳои мо мисол дар инҷа зер мекунем дар болои Android ва MipMapҳо ҳастай дар инҷа ҳам чи MipMapҳо бар ин файлҳо ҳастанд яъне ҳамаи ҳамин MipMapҳо барои анамин айконҳост мисол инҷа дар MipMap яъне инҷа дар MipMap инҷа дар MipMap яъне ҳамаи анамин MipMapҳоро ман мехоҳам ки шумо нобуд кунед бале аз инҷо мисол дар болои зер мекунем пас он тугмаи control танҳо MipMapҳоро интихоб мекунем ва пас он тугмаи delete ё ин ки нобуд кардан ё ки ба анамун қутии мусордонатон мегзоред ва пас он ҳамаи ина мегиред анами хел ва оҳистак дар инҷа чикор мекунед мегзоред дидед аллакай рафтан ҳамаш хоб инро мепӯшед пас он ин ҳам мепӯшед ва бале ман ҳамаи инора тоза мекунам хоб мада лозим аст ки тугмаи reload зер кунам ано аз сари нав мо бояд ира барномаро насб кунем дар телефонмон чунки мо айконро иваз кардем ва як бор дигар зер мекунем дар болои ин ва ин тарафа ина дар ҷо мегзорам то ки шумо набинед ин тарафа интизор мешавам ки ҳамин ман сарватманд мешавам барномаро иваз кунад ба расми ман хоб то ки бале вау ин ма ҳастам ва агар ки баргардем ба инҷа бале яъне дидед чӣ қадар майда аст ман сарватманд ҳастам гуфта яъне аз Flutter ба расми ма табдил ёфт мисол аввал Flutter буд ва айни замон расми ма аст ҳозир чиқале ки мебинед инҷа ин расми ма аст амалиёти мо муваффақ буд чиқале ки мебинед ин расми ма аст яъне барномаи ман сарватманд мешавам дар расми ман аст ва хурд аст яъне бин барномаи Chrome чӣ хел зебост айконаш бинед барномаи YouTube айконаш чӣ хел зебост барномаи контактҳо айконаш зебост яъне аз солҳои баъд ҳамин Android ё ки Google безеб карда мечиха барои iOS ин зебост аммо барои Android мо бояд камтарак ина калонтар кунем ки ҳозир ман шумода нишон метиҳам агар ки мо хоҳем ки ҳамин айкони мо зеботар шавад мо лозим аст ки равем дар болои Android зер кунем чунки яъне танҳо Android проблемаро дорад аммо iOS бояд ин проблемаро надошта бошад бале бояд невон надорад да гирем комилан ва ина мекушем дар Android Studio мутаассифона ба фикрам ки дар VS Code ин кора карда намешавад аммо дар Android Studio ҳамин барномаро мехоҳам кушоем trust this project yes trust it мисол бовар кунем бар лоиҳаро мешавад ва чиқале ки мебинед ҳозир дар Android Studio кушода шуда истодааст I don't need you bro Android Studio I don't need this kind of stuff камтарак интизор мешавем то ки бале яъне Android Studio кору борихча дидан гирад it's loading
loading در اینجا انتظاری. خب تو عزیز انتظاری باقی رسید. ما لازم است که بالای اپ زر کنیم، پس اون ریست طرفی دستی راست نیو و پس اون میرویم در بالای ایمیج اسیتس. امیدوارم که شما فهمیده شده است. ایمیج اسیتس زر میکنیم، پس اون زر میکنیم در براوز و ما میروم در کجا بود؟ در دسکتاپ بود. بله ها. خب دیسکی سی اینه اینجا در زر کنیم دسکتاپ. پس اون میرویم همون رسمی که داشتیم هوا میابیم و بله ریزو نقطه png بود. کامان اوکی next اوکی کمتر قفورا previous one و ما میخوام که اینا کمتر کلان کنم خورد کنم. خب کمتر اصلا نه بچه چی فکر دارید؟ زیباست؟ سایکل آنها خیلی با فکرم نه. خب next پس اون فینیش. بله کنی یا بوریگه بینیم که همین چیز کار کرده ایسته یا که نه. خب ریلود انتظار میشویم. نه اثر اینا باید نصب کنیم. خب اثر اینا هم نصب کردن و اندروید استودیو کشو اینا بزرگترین ایکون. انتظاری بله این نلکه انجام داده شد. خب چگونه که دوستان عزیز میبینید در حقیقت که ایکون زیبا اومد، در حقیقت که با من پسند اومد و در حقیقت که امروز ایکونی که ما ساختیم در حقیقت که زیبا بود نه. با مثل رسمی مرا بینید، با مثل کامera هست، با مثل کروم هست، با مثل توپ شرکت ها یوتیوب است، با مثل یوتیوب میوزیک هست. یعنی دیدید چه زیبا آسان عادی. خب بله مقصد امروزه درس ما هم در امروز همین بود که یعنی شما تونید با ایکون ساخته تونید یعنی گذاشته تونید. خب شما تونید کد نویسید چی گپ خبر رفته ایستاده است در ویس کد. خب شما تونید که رسم گذارید با مثل من. شما تونید که تکست نویسید. خیلی درس پیش نه تکست نویسته بودید. در اینجا من سرمند هستم و بله یعنی مقصد اساسی این درس همین بود و امیدوارم که درس شما را پسند اومد. اگر که پسند باشد لایک بذار، کامنت نویس، در کانال ابونه شو، بیا یوتیوب هک میکنیم امروز با مقصد اینه که یوتیوب هک میکنیم الگوریتم تا که ویدیو توپ برود. تشکر زیاد دوستان عزیز و بله تا ویدیوهای دیگر بای بای بای. هی ایتی آموز، ایتی را با زبان مادری رایگان آموز.